I ćao ljudi, ja vam se opet i danas ću da vam pokažem moju Chippy kao tokeni kolekciju. Ovdje imaju iz 3, ali tehnički iz 4, zato što ovo je iz Angry Birds Go, Scooby-Doo i Pingvina s Madagaskara. Prvo ćemo sa Angry Birds. Ovo je 1, ovo je Chuck, ovo je Iza. Kao što ovdje piše da je token iz 2015. Mart piše da je proizvedeno. Onda Hal, 5. Isto piše tu. Onda crveni 9. Onda ovi plavi 11. Onda svinja 17. Onda ovaj crveni veliki Terence 19. Onda Bubbles 21. Onda crveni, ali je žena, mislim da je ovo crvenova devojka 28. Onda crveni sa ananasom 46. Onda sve ptice 53. Onda sve ptice se bore protiv prasa ili svinje. Ovo je broj 55. Onda 2 metalna, 67 crveni, Chuck i Bomba se bore protiv svinja. I 69, to je Terence ponovo. Sada će da budu Angry Birds Go. Ovdje imam samo 2 tokena. Chuck, to je broj 9. Ovo je isto iz 2015. I Upgrade My Ride, isto Chuck, 22. I onda 2 iz Scooby-Doo serijala, 17 Snežno čudovište. Ne znam iz koje godine je ovo, mislim da iz 2016. I Mr. Ink. I zadnje je samo jedna iz serijala Pingvina sa Madagaskara. Piše What I'm about to show you is highly classified. I ovdje je mislim da je Maja, koliko se sjećam. I ovo je iz 2016. I da, to je to. Hvala na gledanju ovog videa i ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe.